kujiwanyuzi kamuguma winywera asho wirenza amata nta n'ikindi umunsi zatetse kizokuba kikuvumye ntugire ngo eshe uzoja kuririnda kubari aho ishinga wipungararira ngaho mama we umunsi zatetse wenda kuyagiye no shaka nini uvuze gute urazi urakanga amata ukundi urabona ngo uranyagira genda gutumye Akayabu genda hariya hirya unzanire ufate imbeba zose zahariya hirya mu makona y'inzu urabona zatumarira ibigori bidutabura kudushyamba nawe kushinga utunye ngaho gusa unywa amata ubyibuha aho rero wibaza rero ngo ndiko ndafina buca ndagushyira kuri regime ubanza utiriro aribyo bitamo Akayabu wabyibushwe n'amata y'ubwana